Akukho right kule Jared. Akukho Right. Kunento engizwayo yangisinda. Yangisinda. Mkhulu nangu uma uthi Yangisinda. Waphila ngwanesu. Hey, ke bona ntho tse ngata mo wena. Bophelo ba ntse bo ya jwang? Ha bo hantle ho handa teng ke bitsitseng ba just bioscope. Nna ke bona bothata mo ngwane wa batho. O batla ho alafiwa. Ho alafiwa ha engase mo alafele mo. okay. Ke tlamehile ke tsamaye le yena. Ma empa before ke etsa ntho tseo ke batla o bua le ba fatshe mo le ke lahle le masapo a ka mplela eng. Empa ne ke zama bophelo. Andate ke ile ka zama bophelo ba ka pele ka ngakeng ka batla ntho ya bophelo ba o etsa tjhelete ka pele. Empa ntho e keteletseng ka kile. Ho nka ka ha yona bile ka mora hore ngaka e ne ke ile ho yona e hlokahale. Andate lento wayilanda into ephilayo mhlambe isilwane o into kanjani lekundwane nyana nje. Andate eyasukudisa ka montlong dintho ha di sa lasta business e wele e se hlopha le bana ba ka ke na le bana ba banana e se ba hlopha le sekolong se hlopha nabantwana bakho. Andate Molweni mandizibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana ekhaya sibhalelwe ngumama. Umama uthi unengxako nayo ucela nje ukuthi Josie Bioscope ingenelele. Mama kunjani? Kithe ungayinade Ngiyaphila nami mama. Ngiyaxolisa mani ma ukuthi sithathe isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi bose expect ukuthi sifike la izolo yabo. Sathatha isikhathi ngoba besabhizi ngamanye ama cases. Ngeke ngayifunda imessage yakho nga-understand ukuthi umama ngathi ukhala ngani yabo. Kodwa ke ngoba ngisanemibuzo ngayo le situation obhekane nayo. Bengicela nje ukuthi uma izintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wasibhalele namhlanje la kwa Josie Bioscope. Nna le bitso ke Madipuo. Andate ke na le bothata jwalo ka ke le ngolletse. Empa ne ke zama bophelo. Andate ke ile ka zama bophelo ba ka pele ka ngakeng ka batla ntho ya bophelo ba o etsa tjhelete ka pele. Empa ntho e keteletseng ka kile. Ho nka ka ha yona bile ka mora hore ngaka e ne ke ile ho yona e hlokahale. Andate jwale ka mora ho hlokofala bophelo ba ka bo bobe haholo. Andate ne ke rana business ne nthusa haholo yona. Jwale ka mora ho mona mola hlokahale ke a ile hore e se ntsiketse. Andate e hlile ya lwana hana jwale le tjhelete ha e sa leyo empa yona ntse le teng. Jwale ka nnete ke le ngolletse hore le tle le nthusa hore haebe ho kgonala etswe mo ntlong. Andate okay ngiyaxolisa nje ma ukuthi ngingene emlonyeni. Ngizama ukuthi nami ngiunderstand kakuhle. Uthi uma uye walanda something ngoba bewusokola before walanda something ukuthi impilo yakhe izokwazi ukuthi nayo ikhuphuke kancane yabo. Manje leyo nto seyixakile la ekhaya ngoba lo muntu oyithathe kuyena sekaye washona. Oh inhlobo yento mhlambe ngiyaxolisa ukuthi ngikubuza into kanjalo. Lento wayilanda into ephilayo mhlambe isilwane o into kanjani. Ibe le lekundwane nyana nje. Andate manje sikusokolisa kanjani umuntu omdala mhlambe yini ezenzayo leyo nto la empilweni yakho? Eyasukudisa ka montlong dintho ha di sa lasta business e wele e se hlopha le bana ba ka ke na le bana ba banana e se ba hlopha le sekolong se hlopha nabantwana bakho. Andate e hle se robala le rona mo ntlong thwe haholo e seng hanyane. Jwale eno a etsa matric yena ha sa kgona ho ha le sekolong nkare mo fihlela ka mokgathala. Andate kukhona umntana owenza matric. Andate and manje izomkhathaza vele yona umuntu omdala ngoba le ama affect haholo. Andate okay umuntu omdala before siye kude ngoba bengifundile lapha ephejini mawusibhalele yabo. Ngacela ke uMr Jones ngiyazi ngoba uyamazi ngoba sisebenzisana naye la ku Josie Bioscope. So ngiye ngamcela uMr Jones ngathi le ndaba ngoba siyifunde ephejini ngiyabona ukuthi akusindaba singakwazi ukuthi sidile ngayo ngenkulumo kuphela. So siye sacela one of inyanga zethu esisebenzisana nazo la ku Josie Bioscope yabo ukuthi mhlambe besondele no Mr Jones ezokwazi ukuthi esibhekele yona kakuhle yabo ngoba thina siyakwazi ukusolve ezinye izinto kodwa lento idinga into yemoya ngithi and ifuna ukuthi sidile nayo spiritually
yabo. So ngeke ngacela uMr Jones ukuthi ngicelele yena ubaba, kodwa bathi basendleleni ezayo njengamanje. Ngingathemba ukuthi bazofika ke, bengicela ukuthi at least ngiqale ngi-understand istory kabanzi before bezofika la kuthina. Umuntu omdala ngiya-understanda ukuthi lento ishoyo akazange esho yena kubaba mhlawumbe ukuthi ma kungenzeka ukuthi ehambe emhlabeni uzokwenza kanjani ngalento. Kannete ha nka ka mmotsa le nna ntate le yena ha ka bua ka yona hobane le taba eno fela o tatela bophelo ba ka pele ba tjhelete. Mara beyikusebenzela yona mali lento lena before ishone? Ine sebetsa haholo, ine sebetsa hobane ne ke sa dule mo hae. O bongahlala la ekhaya? Ntate ne ke sa dule teng, ke kgotletse hae mona na hobane bophelo se bo peta. O bohlala phi wena ma before? Ne ke dula ka mo ka Roadport. Oh, Roadport. Bekuyindlu yakho mhlawumbe le? Ene le ntlo ya ka le yona ke sile ke hirisitse. Ke sile ke hirisitse hobane bophelo se bo sa dumele bana jwalo. Ha ke teletse ke kgotletse mo hae. Oh, lento bekulanda ibuyizokhathaza na le Roadport? Ne ke dula le yona mo Roadport. So le hana vale itlile mo ntlong. Ene kana ko ke sile kwana. Yes. Le mo yang khathatsa haholo. No mama asijajani la eshowini yabo. Kodwa ngihleli ngisho ebantwini nakwamanye ama viewers la sibhekelelayo kuJozi Bioscope, ngisho ngithi guys, impilo yona ayazi uThixo, mina mangikholela kuThixo yabo, and angikholele entweni zabo shortcut because ngiyazi ukuthi imali efast sometimes ibuye iphele kabuhlungu yabo. And uyabona manje situation osubhekane nayo, I'm sure now uyafisa ukuthi kube awuzange wayilanda kwasekuqaleni lento lena, I'm sure. Haholo ba ne senyetsa le bana ba ka bophelo. Le nna ha ke sana motho, ha ke sa kgona go kopana batho ba bontate ke yona. It's affect na se kwi relationship yakho? Haholo ntate. So uma sikhuluma kumanje nje akana muntu, ma unomuntu ivele iyangenelela yona. Iyangenelela. Inobantu awansi muthu wanyamalala, ubona hore ke yona. Hayi ma sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncedise ngoba manje ngoba sewubhekane nale situation obhekane nayo yabo. Asijajani thina la kuJozi Bioscope ngoba nawe bewuthi uyayizamela ngendlela zakho, kodwa ngoba ngihleli ngisho ngithi ma kungenzeka ukuthi sikuncede njengamanje ngalomuntu esokunceda ngaye, ngiyacela ukuthi ma ukholele kuThixo. Ayikho enye into engakwenzela engakuvulela indlela zakho ngaphandle kwakhe, ngoba washo kwayena eBhayibhelini ukuthi ningithembe mina ngiyindlela nokukhanya uyabo. Kuthina ngiyathemba wena ma ukuthi ma ungaqhubeka uthandaza nako kuzokusiza lokho, while nathi sami ukunceda ngale ndlela oyithathe ngayo. Angithi uthathe ngesintu lento ngenyanga, so nathi sami ukuthi sikukhuphele yona mhlambe ngenyanga, kodwa from now on ma ngiyacela ukuthi uyakhonza uma uyakholelwa kuThixo kodwa. Teng empa o go bone la rapela dintho kana go ha di etsa le kana go eno re di batlang ka yona. So ke nke re keteletseng re kena ntho ntse ka ntse nempa ke kopa thuso haholo. Sometimes uThixo ungacela something kuyena ubona ngathi akakuphenduli ngaleso sikhathi, uyayithola mara uhlele ezokuphendula yena eventually uyabo. So yiko ngicela ukuthi umuntu omdala masokunceda namhlanje ukuthi ungabuyela kuyena futhi, and futhi uzuxolise nawe ngathi nangu Mr Jones, at least uhamba nomkhulu. Umkhulu wani lo? Mina ngithi uhamba nomkwena. Ithi ngimcheck Mr Jones. All right my good sir, yonke into right? Wenzani? Mina bengithi ubuya nomkwena. Nguye obeka khona? Yeah, umkwena uthobhiza uthumelele. Sithumelele. Manje mkhulu. Mkhulu ngoba akathanda amakhamera, mina ngiyazi lento. Mkhulu. Sanibona mkhulu. Ngiyaphila. Lovers, akukho right kule Jared. Akukho right. Unento engizwa yangisinda. Yangisinda. Mkhulu nangu ma uthi yangisinda. Mkhulu ubona ini ke khuluma nathi sithele. Ngiyibona mkhulu yangisinda lento le. Yangisinda lento le. Yangisinda lento. Mkhulu kuba unthuse hle. Lovers ukuphi? Bona la mele sisuswe lezinto. Angikho kungena lapha, mele sisuswe zonke lezinto. Angazi uzokhona Mr Jones, sumela sikhope lento. Mele sikhope lezinto manje thina. Hayibo. Khuluma nasi. Hayibo. Mkhulu, angiyazi mina lento. Ngitsheleni. Matabele ngiphelele. Create jwang. Ngiphelele. Mkhulu kahle. Ha re sa robala ke yona.
Sesimboza kuwe. Ithi ngibone lento la ejakidini la. Uthi kwenzakalani la ejakidini? Kwenzakalani mkhulu? Into ethuna ukuyazi. Mr. Jones. Akomnandi. Yini sithele? Khona la bayitshale khona lento. Nathi angilahleke la futhi. Okay. Yagijima lento leyo. Mkhulu. Yagijima Oh, lento. yini ubona yini wena mkhulu? Isilwane. Isilwane? Isilwane sebhodleleni. Sisebhodleleni. Sebhodleleni. Mara sikwazi ukuthi Lento yagijima man. Mr. Jones angiyazi mina lento king yami. Sothini Naze ngisusa izinto la. sothini? Manje sisuse lezi zinto ezilapha. Ha. Ngeke phela soyisusa kanjani thina? Senze kanjani mkhulu njengami? Sikhulume. Senze kanjani Mele mkhulu? sikhulume lava, simele sikhulume. Usisimele ngimthathe. Mele ngimthathe. Okay, wena ubona yini mkhulu? Yini oyibonayo kwamanje? Singakususela lezi zinto if kumele siyisuse. Zingasuka zonke lezi zinto. Masuswe ke. Masukeni lezi zinto Yini lezi. oyibonayo mkhulu? Lento yagijigijima mangimelana manje libe yabaleka lento. Mina ngiyazi Plexin. Kumele kususwe la. Ithiwani lento? Yagijima lento le. Mkhulu yini? Okay, into ekanjani mkhulu mhlawumbe? Angiyazi nami. Sifake esithombeni nathi. Sokubangizana. Oh! Ngiyasaba. Mkhulu Ngiyasaba. uyini oyiva? Laphaya, akususwa laphaya. Indaba yini? Akususwa laphaya. Sibone ukuthi lento Team ilaphaya. yethu le behind the scenes Isusele. khuluma nomkhulu manje. Mina ngiyazi phela lento. Hey Mr. Jones, ebesigaxelekile namhlanje. Mkhulu yini singayisusa phela lezi zinto mhlawumbe. Asisuswe. Inkinga siboni thina. Asuswe. Okay, yini oyibona? Ubona into ekanjani? Lento ingaphansi kumele sigubhe. Sigubhe sikhiphe. Sikhiphe sisi. Ngizokhuluma nawe uqala before kugujwa laphaya. Okay, mkhulu okay senze kanjani thina? Sikhulume nabakithi phansi. Khulume nabo. Kuna ingozi. Ngibonise lento ukuthi kuphi isifihle kuphi. Mangihamba ngiyalena le yagijima. Hey, Matebele, Makonkwane. Hey, mponse ntwe kayi. Fika hayi mkhulu. Yagijima lento le. Hey mina Lento le yagijima ikhona la. sazi zona. Yabona mangibe ngihamba kanje. La nginyathela khona iyami. Mangihamba iyami. Yini ikhona yona mkhulu la ekhaya? Khona la ejakidini lento le. Kuphi lendawo? Khona la. Kule ndawo. Khona la. Sithole sothini amabheka amaharafu. Sithini lento? Before kuzosuswa lezi ngifuna ukukhuluma nosisi cala. Ufuna ukukhuluma nosisi qala? Ukukhuluma nosisi. Nangu sisi buwali yena. Ngicela ukhulume naye. Okay. Waphila ngwanesu. Hey, ke bona ntho tse ngata mo wena. Bophelo ba ntse bo ya jwang? Ha bo hantle ho hantate ke nke ke bitsitseng ba just bioscope. Nna ke bona bothata mo ngwane wa batho. O batla ho alafiwa. Ho Hmm. alafiwa ha engase mo alafele mo. Okay. Ke tlamehile ke tsamaye le yena. Ma empa before ke etsa ntho tseo ke batla o bua le bafatshe mo le ke lahle le masapo a ka mplela eng. Mkhulu asibusingayenza mkhulu mina because ngifuna inkinga guys mina ngithanda into engekho sure because yabo ngifuna ukuthi nomuntu obukele esazi umkhulu esitshele angifuni ukuthi sivume into esingayazi yiko ngithi akasitshele yena ngokwakhe ukuthi ubona ini before simtshele istory. Yazi lento le. Yebo mkhulu. Lento le ela ejaridini lavas. Lento le isebhodleleni. Isebhodleleni mkhulu. Isebhodleleni. Sisi kuba ubutsa ngwanesu wena ngwanesu. Ntwe e jang e bulayange. Mona o dula teng pele o tsamaisitswe ke yona ntwe. Ntate. Mkhulu. Bana ba kae? Bana ba teng o bona sepetlele. Hey. Wa shona. Ukhona washona? Hawo batho ke tse bohloko tseo. Papa. Ngwanesu bothata bona bo re nang le bona wena o tsamaile la ya bathong bana mo re sa rateng ho ye teng ba bangata batho ba ke ba sebetsang ke a ba bolella hore ba se ka nne ba ya ko bathong bana Kudala batshele ukuthi bengaye Lovers. bengathwali. futhi yazini ngiyabatshela le nto zabo zibaxake le mazibaxakala babuyela kimi kumele mina ngibakuncede futhi ngwanesu ke kopa o etse jwalo o fute ka mohla ngwanesu Matebele Makonkwane magolo ke ba mlo kopa le mpontsheng ho tsalang ka mona ba letwa ba le lona le teng hona mo pilaka mathata kotsi ke eo ga itse diaka itse ngwana wa hao o hlokofetseng o ha hlokofala
Wa bona masapo a kwa shebile je. A mpontsha ntho tse ngata. Ke yo ngwano. Ha hlokofala o etsahalang ka ena ntate? Ngwano o teng, o around somewhere. Ukhona uyaphila? Ukhona Lovers lo mntana uyaphila lento engiyibonayo la. Amadlozi angibonisa yona lo. Ukhona lo mntana lo. Uteng obuyile nka yena. Umunyane. Ukayi ngwana? Amunyane ke yena sepetlele. Kena sepetlele. Usesibhedlela? Ntate. Hawu mama. O etsaitse jwang wa ba kene sepetlele? O ile a kula le khaetši. Oh, uyagula. Kopa o botse. Hlwale lapa le e kae? Hayo ntate wa bona. Oh, akekho baba. O etsaitse jwang? Le arohane. Ya gwane fela ntate. Uthi mama amadoda ngathi asamfuni nje. Hawu batho nke bothata ntho ke bona mo. Toba entse re bua ka yona ntse mmathisa re ya kwa lekwa. Ke yona e qetang. Ene jwanong e tlotsa ile wena. Wena kwana wa bofello e tlotsa mang le wena. Jwale bothata ke hore tlamele ko alafe. E tlo tsamaya le nna ka tsela mofuta ofe ntate? Izohamba naye kanjani baba? Lovers yamthatha. Nyeka asaphila kusho ukuthi manje uyashona. Angithi manje izolibe liyenza lento le kancane until the end. Mina ngoba ngibona ugijima mkhulu ngiyaxolisa ukuthi ngingene ngoba ngibona ugijima la ubona ini wena yini oyibonayo le inhlobo yento Isilwane lesi phakathi kwebhodlela. Ngibona something ngathi igundwane. Malibheke kanje Lovers legundwane leli. Akusigundwane angazi ihlobo selilwane siphi. Sinomsilo mude. Inyawo zakhona zimnyama. Mawubhekile ngathi igundwane malibheka kahle asigundwane. Manje mina ngifuna ukulaphusisa. Iloko esikufunayo mkhulu nathi ukuthi Mangizolaphusisi kanje ngeke ngimlaphele la. Kumele ngihambe naye. Kumele ngiphume naye ngihambe naye. Ngiphume ngegate ngiyomlaphela lapha. La mina ngathwasela khona. Ya la ngaqiniselwa khona. Kumele ngihambe nginaye. Ulogobela wami ambone naye. manje ubaba umkwena ukhona yena uyena ngithi uyena ugobela wakhe ukhona okay into soyenza masiceda lana mina ngizococa into zami sothatha usisi ngiphume naye ngihambe naye into engizoyenza manje masiceda le ngizomnika 4 days ngizobuya kuye ngizombuza manje mkhulu phela uyazi kunabantu abasibhekelele la ngingathanda ukuthi beyibone yonke le process until usisebe right bengicela ukuthi sihambeni sonke ke nama camera wethu siqhubeke nje sishoot ngizokwazi ukuthi bengangithuki phela bazongithuka ngoba uyazi ukuthi basibubhekelela la kuJoseph bafuna ukubona nje abantu bafuna ukusibona ukuthi usisi uzencedekale kanjani Lovers kokuqala maningilanda ngakutshela ukuthi ama camera awafuniki waze wakhuluma nami wathi okay asenze phela le party le manje mase siya futhi ngale ama camera awasali singahambi nama camera bazongichika kunabantu ababhekelele la namkhuleni bafuna ukwazi ukuthi uzomnceda vele uma asisebenzi ngama camera bazoboba yena uzobatshela ukuthi uncedekile asebe ama camera ngicela asale khona la okay into zami ama camera awafuneki at all ngoba azomosha Lovers ama camera uyazi na ukuthi angisebenzi ngama camera bazothina laba basephansi manje mase ngisebenza ngama camera okay manje yini oyifunayo kuma ethathe ini mhlambe singahamba nayo right makanje singahamba sikanje afuneni khonto efuna ukuzithatha endlini kuba unka dinthonyana kukhona into mhlawumbe umkhulu lo ekunikeze zona ongazithatha mhlawumbe endlini qala nati kuba unka dintho yebo siyokwazi ukuthi siyisebenze okay ke tla nne ke eme yona ka mo ke tla o emela ka montle ka mo o ka kena ngwanisa kuba unthuse hle ngwanesu utlo thusahala sale botle ho ha mokholo ke kopa unthuse ke ntwe ke bona ngantse ke bua le wena ke ha nkune ko bolella ke re ho felleletsa e ba wena naye mkhulu engashoni phela jwale utothola thuso manje lengane sesibhedlela mkhulu yona ucabanga ukuthi ingancedakala phela lengane na angithi mama sicede kulapha umama yonke into izoba right kumele kuncedekale umama uye kumele ancedekale masincede kulapha umama aba right yonke into naloko kuhamba la ejaridini
Kuphelile. Manje okay ngicela umncede Mr Jones ungifakele nesitulo lapha endlini izitulo zakhe singakwazi singashila ngaphandle Blackson ungabe hamba nomkhulu ngicela ulinde umkhulu lapha emotweni ungibekele yena lapha emotweni mina ngiyazi lento guys ngiyafisa ngenhliziyo yami yonke ukuthi manje singahamba necamera nginibonise yonke lento throughout manje ngoba umkhulu uyasho ukuthi yena akavumi singangeni namakhamera nani angazi guys ngizoza ne follow up nginitshela ukuthi uma kwenzakalani ngaye I'll make sure ngiyanithembisa kuloko ukuthi uma ngizoza ne follow up nginibonise ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe uye walunga nawe okanye ukuba right okanye kwenzakalani because angifuni ukuthi mina niyazi guys angithanda ukuthi ngivume into engekaboni ukuthi vele uma uzoncedakala kanjani yabo ngoba kwamanje sathenjisa ukuthi uma uzoncedakala until encedakale ngizoqhubeka nami simeke sure ukuthi siJozi Bioscope siyayilandelela le ndaba siyamncenga njalo umkhulu ukuthi emncede as much as he can umama so mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya nawe ungalibali ukuthi usibhalele lapho Jozi Bioscope dosiwo ungalibali nokuthi usifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we are Jozi Bioscope ungalibali ke mbukeli ukuthi ucofa usubscribe ushare nama video wethu uzokwazi ukuthi abanye abantu abadinga usizo bekwazi ukuthi bexhumane nathi la ku Jozi Bioscope ngiyanthanda nonke lapha emakhaya ngizonizela ngefollow up I'll see you guys on the next episode awuthola